Mathaa manini thutha wa igoti inene kwe minista wa tene Fred Matiang'i mbero ya kumwitikiria ndakanyitwo, riu munene wa thitango cia muingi Nordin Haji oigite ni egũthitanga minista ucio ni undu ihoya-ini riake ni amugiritanĩtie ta mubangi munene wa njama yake kwagagio mari na President William Ruto mwena wa Mombasa. And he has alleged that me and the president met on the sideline to plan in Mombasa when we had the African Prosecutors Association to plan against him. That in itself is a perjury. Haji aroiga Matiang'i egũthitangwo na kũheana ũhoro wa maheni na no nginya aneane ũira ũrĩa enaguo wa gũbangĩrwo kũnyitwo. I will take that affidavit to task because it's unacceptable. Let him table that evidence that we did that. And we had several attorney generals from all over Africa on the sidelines. And I have evidence that nothing like that happened. And I take great exception that people are still continuing to commit perjury. Hamwe na uguo mutongoria uyu wa thitango cia muingi ni ahithuritie ati DPP atwaragirwo thuthuria utari wa mane DCI na nikio thitango imwe iteanĩirio na ingĩ igũteanĩrio. And in fact, some of the officers are still under investigations and we will prosecute them for committing perjury. Hĩndĩ no naruo rũhonge rwa DCI nĩ rũrekereirie ndũmĩrĩri rũkiuga rũtitumĩte maobitha aruo mũciĩ kwa Matiang'i na ningĩ gũtirĩ ũthuthuria wa cira o wothe rwĩnaguo rũhutainie na Matiang'i. Around 9:30 p.m. Mr. Odinga and team left the home to go and join the lawyers in the press conference. Dr. Matiang'i then informed the guards that police will be arriving accompanied by the media to arrest him and instructed them to allow the police access to the home but to lock out the media. The communication team attached to Honorable Raila Odinga then alerted newsroom that the former CS home was surrounded by an elite squad of the police. Haji oigite mundu anatungata thirikari-inĩ no tari thirikari-inĩ wona uthuthuria wao watwarwo ofici-inĩ ciao ukuoyo no ritu uiganaine no twarwo mbere ya igoti wina uma. Ngiribotera Inooro TV njĩtagwo Wanjikũ wa Kimani.